kwa an pa julugi ana julugi ento ana julu kuora ke kome an pa julu kwa do gwang mo po bin kan ka gengo ngeye ni ene bora an gina ana ngeyo era lwen pilwaka utika waju pichere leno meno do utika gwoko yome kwa ero gwoko kwa kikume kono ano no mwagana piario wia biro ma ana biro kamano kigoro dane ye panda gari kulukai peni an kuma kinyonyo kakichela pato an bere kakichela to wia po ana biro katele kimony maono goro da walutero kwan machecher skulu no kijogo geo meno jem mana tim me ario achao office legal aid ma beru lawyer paluchan pien lawyer petiu nono ba ana tiu machalo lawyer padano mape kichene igulu kanyi ayabo office enuni ngano kwa oi officer wa hunjo kene go kaluo nyechi bubipo ena ye number 001 consular net wonu ko ni not para net ko be LC5 badung chwaro to jo pa chware gi kubino amai jemi wen ki bor ana yeo na chungpi monto chungpi le tero ki yene chikwa be Uganda ni chik mo kene diu mon diu lo tero ki beni ono paro no tich kamu kene endo mapiera te wanian kongi lo bachore ni obedu gangwa anuoe lok majuya wajo ni in machika winyo lokani pe tam meeting arimote Kampala kuja mapego ni tika genino pe bolle konkeni pe romo joko dano me bolli eto timbe pe bolle keni pe tingati mo matika paro ni achuli to tumogo ngom achuli do koron achuli petika kwan wan machela achuli wana ye miero wa il pajwa wana ye miero wa roch pajwa miero minu line adek be il achuli line me achel te kwarwa kaka chel ma ya achuli wa tiki ruodi wa awinyo dano mogo ni kitika tele biberu la wirodi ke mo pege we got kuja ke ti kaka chela ti gina ti malo kuja ni meno tela mamalo yen wa la wirodi bene chago kiberu ruot me kaka ne kong moko en mo makikeri pal tunye ni keru mo me kaka ne alego ni wa maru unu ruodi wa mawaro ngeyu gini gine gi gwote kwarwa gine bene gi romo konyo wa metiro wa pien gira ye itigi ngech mangech enu ni romo kwa la chincha nyanga mo bino wa gangora yen twaro bidwe nyodong pe mwaga makara biro ni umin tware do mero lakero ana wai loke do kani ana kwano to twale to neni do karo kawiyo ga jet boruot monko tie ayinyo ruora chel me kaka enuni cha penyo eno wachini dago ni ono do kinyomo yen chik me Uganda wachi kai ruenyo pi mwaga biro idong kiro wachine ni to je wachini kita pe kinyomo ni eno ni petwer bedo lako niero min la choni ochun dago ni achuna